Ni fauril bom mesaka pute channel thlir du te chibai le vek ule tun rum chu euro khelaya thil dom lo tak thleng kha kanan chui zui don ani in rin hi zan khan Denmark le Finland in khel khovel in a thlir lain thil mak a thleng Denmark thiam pui pa le an in nga na Christian Eriksen chu tlan an laia tlua hat atak anei ni na lang mangang takin a thian ten an boy som hala maktin fansan hoi haya medical team rang lutukin an tlan lut ngal bok Danish midfielder hi anun chan him ngai timin thei to pan chu ani Finland player te point ril hai takin an main hupa soitu ran vai Denmark player ten kut in sui chungin an thian pan boy som lai chu me pui mu lo turin an hlia a then an trapa a then an trong try Kelmol sira Eriksen an pui me pui main Poland du lo le zak zum ve tak Sabrina Vispo en sum zo lo Denmark captain Simon Kjær le Kasper Schmeichel ten an kwa an mit tu chu dan rual ani lo Kelmol chung re fan boy pui nuwa Eriksen chu har dewa an nor chuaka player ten an zuya European football thani tu sa ber UEFA in Denmark le Finland in khel chu ti top le lo kani thu an puang zui heti chung hian fan ten stadium chu san laman tu theilo in khel chun jom lo lamin ril ru lo Eriksen that lo chungai tu na lo tu berani UEFA in Eriksen chu damdoi in roi ni thu le adin huna that thu an puang zuya Danish FA lamin an player chu har thu le atong pe tu an sei thung ril ru to ta ji om tran ta anu reivak lo UEFA chuan in khel chun jamani tur thu an puang zuya minute li an khel zo tak lo kha khel chun jam mani anga minute ngan chol nuwa second half an khel ang ti ani in khel tana dar ka ni le minute nga liam nuwa team pani player ten khel molon luta atira tanga rin om tagalo nga tu fan ten kut beng le za na lan tir na na ding chungin player ten lo lom Eriksen atluk main khel thunun tu chu Denmark an ni Denmark an chakang em ti ai chuan eng tia nge goal an khung ang ti chu zo na ani zo kani player langsar ber po Finland goalkeeper Lukas Hardecki ani Bayer Leverkusen keeper hian Jonas Soina shot chu thatak kin danga Tottenham midfielder hoiba ko ball taw alo dan te po world class form da lo chi ani lo second half ero chuan in khel thon thu dang lam ta Denmark player 10 Eriksen a thato ti rama se until mu le tor khan ril ru hong lo thei lova a man in khel anga khel an har sat to tlat minute som nga pakuana Finland in goal an khunga jel puhai palo chuan major tournament a voi khat na in lan Finland tan goal ma ruai khung Union Berlin striker hian Eriksen aja na lan tiuna na goal khung alom du lo Denmark keeper Schmeichel tan dan thei ni ma se holam takin chua Leicester City keeper hian in khela za ril ru pi thei ri lo ni na lang minute som sri palina sepur sut naram chang an ne Polos aro juri chuan Joseph Paulsen ti tlu ko wangin penalty a choya ma se hoi bia gan chezet in penalty peta Hardecki tan dan harsa anilo Denmark in hunto plain goal an khung theilo rin lo jok Finland in he nan chang ma se Denmark tan poimo per chu point thumani to lo Eriksen adam that chuan tan chuan ne na ni Denmark head coach Kasper Hjulmand hetiang hian a soya Eriksen an harsan na to nuwa Denmark player te chu du thlan tur pe kan ni an du chuan in khel chun jom theya atuk tlai an khel chun jom thei bok Eriksen a jiom ti kan hriat nuwa in khel chun jom kan thlang ta ni ka player te khan janina an mu thei don chung lo ti an in hria mu lo chung atu ko in khel tur a chu ai chuan in khel zo ngal mai kan tan ol sam zo kani Jan har sat tak ania kan nuna poimo ber chu kan chung te le thian tha te ne na in kung kai na tha tak mai hian ni ti chu jan in a khan ril hriat tharin kan om le ta ani ti in a soya
ril to tak chungin kan in khela player ti tan chuan harsha to ani ne na chan nge kan tuma ka tiang ril ru hreom tak pu chuan khel mol an lut nom kha ka player te ka chuang tak zet ani na dik taka chuan ka player then khat te khan in khel zui turin than nei to lo an thin lunga ngi nga an ta na harsha to ka player te khan in khel du lo ta po ni se kadem hau lovang ati ani Denmark boss chuan therapy session thlain kan neyanga min pui turan omang atia in elna ma chan ri zel turin a player te chuan en call an mamo thu a soi hilman hian mitui tlachungin press conference ma chon ani ka thil thleng seta ka chuan tu main an mitui an dang zo lo ani ber kha nun moi lo lang chuak chiat na lo thleng phena chuan hring nun ti moi tu pho chhuai na ma sei lo ta na ui yom ani Eriksen atluk ruala a khel pui funds medical team le match official thlengan chat dan chu kho velin fak ron ania kha thil ra thlak tak thlen lai khan an ni kher ka Eriksen a kiang om ni lo se thon thu dang lam mai thei ma sen om mia wa hring nun he moi kan ti thar le ta ni hi Eriksen atluk nuwa a bulletlan phei saber to Denmark captain Simon Kjær ania roi tu trai na ti turang zong chu ti hal vek AC Milan center back Kjær hian khel mol tlurang a thian pa har le thei na na thian pa oma anama alese pallo na na taksa siam ram sak bok hei mai ni lo Eriksen an pui chu Michael nen an nema an ti tur dik tak an ti ani Denmark mai ni lo Finland player ten medical team lam te chu man mo turin an kutin an huya an ti thayang thau chu ti tuni thei to pan chuat tlang ti chiang takin alang khelmol chung Eriksen en kolani line Denmark player ten an thian pa hian din huala harsan atoka tal buai lai khomel mol fan sing khat sanga jani pung khom le television lama lo clear tu makta doi tel in mu lo na nan liat lata an thok thatak zet ani kumsa ni som puriat October ni som ni pasari khan Leicester City nei tupa vichai Srivadan Prabha chu helicopter che chual na thia heti lai mun thleng ma sapol chu Kasper Schmeichel ania apa Peter Schmeichel chuan midang tran pui du na ru pu ti ani wangin ka chuanga ma se helicopter al lu lampana tlana wangi ro chuan kalom lo ni tin a lo soi to min harsa nan to lai mai thiam lo Kasper hi Eriksen boy so mani lai pain mai lo Kjær kiang a dingin Eriksen an puya hnem the time chief football writer Henry Inter chuan Danish player te kha khel ho an tli alo thian than ni Kjær le Kasper te khan Eriksen an atran puina mamo lai takin an ti turan ti ani ti na zia Eriksen an boina to rola lang sar tak chu medical team khan nia khatiang tak khan chirang lo se chuan Eriksen khan chan man kher lo mai the ni Denmark team Dr. Martin Bosen chuan Eriksen a bulka thlen khana tho chu lo oma amar phu po lo om ma se to le khata ato phuta CPR gan peri medical team le staff chang dang zong khan rang takin min ron puya Christian kha kan chan le thei pha ani damdo in kan ruai ma kha chuan tong pe to atia FA expert cardiology consensus panel chairman Sport cardiologist Professor Sanjay Sharma chuan medical team rang takan che kha anunna an chan ani atibok faktel lo thei lo chin khel an tu fan te kha an ni Finland fan ten an khing pui player ni ma se Christian te awin Danish midfielder damle nan on chua Denmark fan ten Eriksen te awin an chon thum boina thlen thei dang thil an boi pui lo an du ber Eriksen har chua le ani Eriksen zon chu an in puan mangin zar li ania he puan hi Finland flag ania in khel en tu fan ten Eriksen zar li ani an pe ani Eriksen atluk rual poimo ber pakhat chu match official te ania Denmark le Finland in khen en kol tu English referee Anthony Taylor chi ai mi lowa ro manna kal pui dan kha faktlak ani Eriksen atlu mu rualin in khelet top ngala medical team te chu khel mal chung rang tagalu turina kowa
khel mual pon lama player te ruai chuak ngal bawk mitinin an tih theih ang tawk an tih tur ang zawng an ti vek ani chuti rual chuan he thil thleng an hmuh hian mi tam takin Christian Eriksen tan duh sakna thu an hlana kumsang ni som pahnih Bolton Wanderers tana khel lai lo tlu tawh Fabrice Muamba chuan ngalpa khawng takin tiin Twitter lama ziaka aton ang tong ve Eriksen chu dam chuak ngei turin a duh ani kumsang ni som pahnih March thla a Tottenham Hotspur nen FA Cup quarter final an khel trumatlu Muamba hi atluk nu avanei thlak ten har chuak le mahse in khel erawh phal sak ani tawh lo Muamba chuan kalo thei ngil tawh hriat reng ka duh lo kha aron chok tho thar le a eng thil nge thleng zel dawn hremi lo hla tak atanga ka thil ton tawh lo en ka hreawm tak ani ati in khel a chawh hran hnuwa journalism le coaching lamain hmangzui Muamba chuan ena hreawma medical staff te khan fakan phu a khel pui te khan an tih tur tik tak an ti a an ro pui em ani tin a soi bawk tunah chuan Eriksen hi adin hun a zia om tawh a damdawina awmin biak theih tawh a nimahsela a ṭha chuak le anih pawn a inkhel leh theih a beise awm te chiam tawh lo ani